Tak Marek, sorry, vôbec nemám hlas. Tady to máš, je to Collector's verzia, 6 balíčkov v boxe, to zabalené ešte, tak ti to idem otvoriť. Pozrieme sa, čo tam je. Šesť balíčkov. Máš prázdnu krabičku. Tu je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak poďme na to. Videovci. No. Sa to nejak blbo otvára, to budem asi odstrihovať ten vrch. Doma si to môžem dovoliť. Takže máš tam Spartana Jozefu Straku. Toto je Jakub Flek, to je nejaká paralelka. Pex 25, Karlovy Vary, takže limitka. To je ďalšia nejaká paralelka, ale nie je taká Rainbow. Vidíš, táto je taká Glacier paralel. Toto je Rainbow paralel. Tam má limit 125, Vítkovice. Jakub Matýš Slavia Rainbow. To je tiež 125. No a tu máš podpisovku Dominik Volek, HC Sparta. Limit 49. A Nicolas Johnson. Dobre, ideme na ďalší. Takže podpisovačka Volek je podľa mňa dobrá. Aj to Glacier. Tak tu je nováčik, David Cienciala. To je bez limitu. Rainbow paralel Tomáš Doležal Slavia. To je nejaké slavistické balíčky. 125. Rainbow paralelka Barta z Boleslavy. Takisto 125. Potom je tu Robin Stanek. Toto je Glacier paralel Olomouc, to si chcel, človeče. 25-ková verzia, Robin Stanek. Podpisovka Jirka Šlégr, ty kokso. Tak to je kvalitný podpis. 49-kový. No Michal Tvrdík. No. Sorry, podpisovačky sú podľa mňa super. Ja si zhodil kamerku. No a tretí balíček. Do keľu. Tá angina mi zobrala hlas. Lukáš Jašek Třinec. Tuto je Glacier, Hradec Králové. 25-ková. Jakub Čuta Pardubice. To je Rainbow paralel. 125. Kubica Boleslav Rainbow, to bude tiež 125. Jan Káňa, Kometo Brno, Signature, 25-ková. Movember, Ocelári Třinec, Jakub Orsava. To je nejaká hrubá kartička, do 20. To je hrubá, fakt. Pekná. Radim Hruška. Sme v polovici. Ty kokso, tej Slávie tam máš hodne. Jan Novák. Nováček Rainbow paralel Radek Dale Zavary. 125. Michal Vondrka Rainbow paralel Praha. 125. A tu máš hokeječku Mladá Boleslav. Je teda škrtnutá tady. Není to vidět, ale je, teď vidíš ten škrajch. David Výborný z Mladé Boleslavy. 65 limit. Anniversary Luboš Rob, toto je kanvaska.
tiež hrubá, do 25. No Martin dočekal Brno. Z tej Olomouce človeče neviem, koľko tam je hráčov karet. Asi moc ne. Filip Pavlík, Litvínov. Kuba Flek, Rainbow Parallel, to bude 125-ková. Jiří Černoch, Sparta, Rainbow Parallel, 125. Jozef Beránek, Bench Workers, Slavia. Tá Slavia tu fičí. Pekná karta. 169 limit. No a tu máš krásneho Švarca. Ty kokso. Tak to je nádherný peč. Krásna karta. Marek Švarc do 175. 69. No fakt krásna. Liberec. No a Tomáš Kaut, Pardubice. No poslední balíček. Poslední balíček. Že by Slavia. Jan Koláš. Tomáš Pavelka, Litvínov, Rainbow Parallel 120, do 25. Tak to není Rainbow, ale to je Glacier. Tu je Rainbow Parallelka Škoda Plzeň Sikora 125. Tu máš Olomoučáka Rainbow Parallel Herman, tu bude do 125. Unique Shooter Signature, ty kokso. Tak Signature je trošku rozmazaný, tak ten už byl, lebo Rudolf Huna za Vítkovice 25-ková. No škoda, že je to rozmázlé. Je to trošku rozmázlé. Tu je další podpisovečka. Dravecký. Třinec. To je hrubá karta. 15-ková, ty kokso. Pekne. No a ešte nováček Jaro Janus. Sparta. To ti ukradnem. Tak všetko, no. Ako kopec dobrých karet. Keď to tak preletím, ten Janus, tu máš Dravecký podpis, Shooters, Huna podpis, toto sú tie paralelky, Rainbow, to je Glacier, to byl Nováček, tu je normálna Radovka, Nováček, parádny peč, Bench, to je tiež mimoriadna karta. Rainbow, obič. Tu máš tú kanvasku. Tu je ten puk, škoda, že trošku škrknutý. To je Rainbow, obič. Movember, tlstá karta. Podpisovečka Káňu. Rainbow, Glacier, obič, podpisovka Šlégra, podľa nás to sa počíta. Glacier, Stáňak z Olomouce, to si chcel, to je do 25. Rainbow, obič, podpisovka Voleka, super podľa mňa. Rainbow, Glacier, Flag, Straka. Všetko. Podľa mňa super balenie, super karty za tie prachy.